Gdje ste bre kuku? Are you ready? A? Are you ready? Uvijek. Evo sad se ja sakrivam, brate. Može! Šta je pičke, niko ne smije u koprić da uđe. Ustroj. Ste svi pogođeni? Jebote. O, nisi me pogodio. Pazi na paku. Šta će ti? Eto. Nisi me pogodio, ali nema veze. Ovo se uštekuje. Neću da gađam na takvom blizu. A? Neću da gađam na takvom Dobro, blizu. dobro. Vidio sam. Pa mogu si. Ne, sad kad si upalio sam te vidio. Znaš, kad si upalio, kad si njih sjebao, onda sam te vidio. Aha. Kurac, znaš. I to je to. Ajmo. Dobar. Ima žica tu, zapeo sam za ovu bodljikavu, brate. Pogođen. A čekaj, je li spawn? Ok, nisam znao da se respawnate, ajde idem nazad. Može? A? Pogođen? Prozor levi. Znači prozor. Desna strana prozora, ovog skroz levo. Ovdje. Drži. Pazi tamo. Daj mi. Ajde gore.
Gledaj pravo, gledaj pravo. Gledaj pravo, pravo čuvaj, ja ću da držim. Pogođen, Miksa izvini ako sam te spičio. Dobro je. Pazi. Si ga vidio da je levo, vrata, pa od vrata prvi prozor mislim da je. Drugi levo. Evo ne, pored vrata odmah prvi levo. Desna strana prozora. Ti očekuj. To sam htio da ti kažem. Aha, znaš gdje je, stani? Jel prozor? Pomeri se po stranu. Čučni. Ovo je tvoj telefon, Mića. Da, znam, sad je skrbi strane. Nema mjesta. Pogodio ga šonce. A? Pogodio ga šon. Izbacio ga iz igre. Bar mislim. O, to je lepo, ovdje možemo i ovako, brate. A? Pa lenas kurac, brate. Zapalimo cigaricu, oni nek si jure. Gledajte, znate? Da, eno ga tamo i dalje. No. Gotovo? Aha, jel možeš odatle, ali? Pazi u isto vrijeme samo. Znaš šta, ovdje je zajebano, brate, ima vetra, znaš. Sad. Pogođen je do jaja. To je što na tu buraze pija. Pogođen! Ovo je pjede betkice to strane, brate. To na plaću cijelo stane. Video mikser, znači nema zajebavanja. Još ja izgledam da uzem ovako i onda da. A ispadne ovaj kurac da prižešte. Kako se čuje da? Malo free for all, pa vidjeti šta kako.